ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯉꯁꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯐ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠꯀꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯑꯦꯂꯣꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯈꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯂꯥꯛ ꯃꯔꯐꯨ ꯁꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ हंदक यूनियन बजेट यावरी नहासिंगबो मेड इन इंडिया की मखादा मोबाइल सानब एग्रीकल्चर सेक्टर ड्रोन सिंह फोथो हेंगटनब थौरांग अवांग नोपोके लाइक हेरब मियोय क्या थबक फंगलगनी फोंदोखे MSE की रजिस्टर तौरब मियोयसिंग इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी बो हौदोकनबगी दबक बजेट यावरी फोंदोकपगा लोइनना इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी मियोय क्या कानब पिरगनी आइरे बजेट डिजिटल यूनिवर्सिटी लिंखटनबगीसु अचौबा एलोकेशन यावरी फोंदोकले UVA लेगा की पब्लिक इन्वेस्टमेंट अपिकबा बजेट ओरंबा हंदकी बजेट 1.27 करोड़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट हापतुना थबक फंगदबा मियोय क्या थबक पीनदब पांदम थमली हाइनासो हाइरे PMGSY की मखादा UPA सरकार असुकुना पारंबा सुपनदगी 70,000 किलोमीटर खक सेहलुंबा इंडिया लेगाना सही तेरे खक्तदा 50,000 किलोमीटर सेमदुना चादा 53% हेंगटना लंबी सेंबंगमले अनसु पनके स्टेट की यूनियन बजेट लाइवलीहुड एक्टिविटीज करोड़ लिसिंग अमगा चामंगा हापतुना मणिपुर चौखटनब थौरांग क्यासु बजेट यावरी अमदे रिम्स बो अवांग थक्ता पुखननबगीदमक करोड़ चामंगा हुंफुसु बजेट यावदुन स्टेट ngairaba रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट खमथेंगना अवांग थक्ता सेंबनब बजेट यावरे हाइरे अतोप इडिटोरियल की कलम अमदना यूनियन बजेट नहासिंग निंगब काइबा मणिपुर जाउन स्टेट खरद यूनियन टेरिटोरी मंगागी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिंग जनरल इलेक्शन पांगथोकनबगी मतम लेप्तुना बॉर्डर सिंग मसा मसा की हक सिन नब थोंजिन लेप्तुन लेरे मतम असिद सेंटर द लेंगाक पारिबा बीजेपी न लुसिंगलिबा लेंगाक की लिसिंग अनि कुनिथोय लिसिंग अनि कुलुमदोय की सही की बजेट फेब्रुआरी अनि द पार्लियामेंट द सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन फोथोखरब मतुंगदा लेबा की सेंमेलो नाइनब सिंग यावना अखंग अहिसिंग तोंगान तोंगान बा वफम पुथोकनदुना कन्नर येक तौनरगले यूनियन बजेट हाइबसि मक्तबु लेंगाक पारिबा कांबुगी अफफा ngakta हाइब ओइबना मदु क्रिटिसिज्म पीब मसाना ताबनी लेबा की मरु ओइना लुसिंगबा खरनदि फाइनेंस मिनिस्टर की बजेट जेरो कम बजेट नि अमदि लेंगाक पारिबा पार्टी की मिखल की मैनिफेस्टो गुंबनी आइना पाव मराल सिरे अमरम इंडिया की मरु ओइना महिरोय बॉडी सिंग फोरम सिंग अदुगा लुफ क्याना फाइनेंस मिनिस्टर के लिसिंगनी कुनिधोय लिसिंगनी कुलुमदोय की बजेट असिद पुनिंग नुंसी बा अदुगा निंगबा काइबगे वफम फंगदोकनारकले यूनियन बजेट नहासिन निंगबा काइबगे वफम फंगदोकनारकपसि लाइन लौबा यादे बजेट असि सही कुनमंगा की मतुंगदा ओइरकदबा फिबम यंगलगा सेमबनी हाइबनिना जुमथों कुदिमक थांगनानबा असेंबा इसिंग पिथाकनी हाइरिबा लाइगा की पांदम मदु सही कुनमंगा की मतुंगदा ओइगदौरिब्रा हाइबसने डिजिटल द अहन बबियंग थमलेबा बजेट असिन मेपम खुदिंगमक कॉन्सिनबा ngamloi amri anopa डिजिटल यूनिवर्सिटी अमा लिंखलगा डिजिटल लर्निंग तौहनगनी हाइबा असि मयक सेंग उते थबक सुफम नोमफम मफम सिंग मपांग कंखनहनबा नत्रगना नौना लिंखनबो वफम पंदे अदुना थबक फंगदबा नहा सिंग थबक फिबा ngamloi दौरे एजुकेशन द अहन बमियंग थमदे मरुइन मेजर अहमबदा पुनिंग थिंगजंदबा मसिंग जामजदबा कांगबु लाइरबा अदुगा सोथरबा जिंग मसक थोकपा थबक पाइखननबा वफम यावदे अदुना हाना हानागी फिबम अदुदकी अहोंबा लैरोइदबा बजेट ने नागलमरोमदना CPI अमदी ट्रेड यूनियन कांग्रेस ना यूनियन बजेट 2022 अपोज तौरकले मणिपुर मयाम की जायफगदब सरुक मजेट अमफोब यावत्रब रंग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन ना फथोकिबा NDA गवर्नमेंट की यूनियन बजेट असिना भारत की मयाम हेन अवाब फिल्म द थंबिगनी एंड मणिपुर स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीफियान फोंथोकपगा लोइनना चप चान अपोज तौरे फार्म बिल ओम लौमी मियाम के अकन बि हौना विड्रॉ तौहनकिबा फलना लौमी द कानब यामना पीदबगुम मोइथेम तौबा बजेट पीरे लुपा करोड़ 2.37 खक्तंग कायरगा लौमी करोड़ चामगुम दे कानब पीगनी आरिबा असिदा थबक तौरिबनी आइबदो सेंगना ताकसरे सीतारामन मसामक फाव स्कीम क्या लाथोखरबगे मांगना अमुकसुन बी सिंगिनी हाइदुना अमृत काल आइबा मिथोल अमसु पुथोकले
Mana amukasu nupi singini aidun Amerikal aiba mingthol amasu puthokle. Nupi kaya da fangan bati natana oidava. Farzar kaya tawki fulere khangna anuba program amok. Laukthoktu nupi miyam da utchai aina MSC CVI gi Assistant Secretary M. Joy Kumar luang na thadurapa cherola mana phangdorale. Cherola sinhai sothaduna leiraba Bharat ki sel thungi phibam handaki budget asina amukai hena sokta lagane. Revival tawgan laujarabasu makoi minister sing amadi makoi ga naknaba corporate ina khunba sing revival oiragane. Makoi de hena sanjau fangan khragani lebak asi lanthum kya lanai. Billionaire sing gi khuta pura tahan khragani. Laiga hiraba fil kya da haithoiraba na crore hanadagi thabak pirakpadi lairaduna hena unemployment gi awab mayon halagane. Mai basing tamba gi hiram dasu hena sanjau pai basing khaktam awang batha ki mai tamba fangana ba budget china ulle. Larva santhok nemba miyam gi masa masu singdi nunggi jukta thayan lehenna ba honare. Manipur guma state asigi karichu anu basa ko thorangi budget asida yaudre haladagi sathadun laklaba thabak singna mapan saduna. Unharaba hona ba khaktani Manipur gi educated and employment ki hada startup ki khudong chawa pigani araga ngasi forward camp chawhalabage. Makoi ga naknaba na khara khak natana phangba laitri handaki budget sinasu Manipur hena lekha tahalagani aina cherolis ni makata na phangdorakle. Amarom the All India Trade Union Congress Manipur State Kamri tinasu union budget 2022 bujaning da phangdorakpaga loinana Bisam yam ning ba kahalle haina trade union secretary Sar Chandrana thadorapa cherola man haire. Amarom the All India Trade Union Congress Manipur State Committee nasu union budget 2022 bo janing da phangdok loina misam yam ning ba kahalle haina trade union ki secretary Sar Chandrana thadorapa cherola man haire. Cherola sin hai union finance minister Nirmala Sitharaman na fothrakiba union budget proposal 2022 ado COVID-19 ki ahan ba web taking ase fobu mayung dariba homes ba web ki safuna sokal laba masing yam laba misam yam middle class amasung pikna talab cha jaba mi ki age akhan ba jai fa tawrang lakthok taba maram dagi potholi ba budget proposal ase misam yam amasung sunom liba pramaki mayuk tani aina AITUC Manipurna lawi haire bagatak ba atop pau madana bank customer sing gi chana kanglon sing semdokre sahiya ji ke waina ani suba tha Sangsilakhiba loinana SBI, ICICI Bank, Bank of Baroda, Amadi Punjab National Bank yauna bakok thongba, public sector Amadi Lanai banks and customers nangara satkadaba sana kanglon sing semdokre. SBI gu ana immediate payment service IMPS transaction ki arepa sangadu hengakre. Thasi ki sajat amadagi hona customers in lupa lakh mga forwa transaction tawwe yaragane. Masi mamangda arepa sang lupa lakh ani oramba aduraki lakhum hengalagane. SBI na cell transfer tawba ki service charge adu IMPS ki makhada GST yawtan lupa kunda fix tawgane. Athumukba net banking, mobile banking natragana jono na singba digital ki khudangda tawba transaction singki oina di service charge lawroi haire. RIMS ki nauna sahaba electrical section building sangakre. Regional Institute of Medical Science RIMS ki nauna sahaba electrical section building ase RIMS ki director professor Esantana sangakre. RIMS ki media advisor and Philip na thadorpa cherolaman ai building saga bagi thorom ko bari enna professor Esantana hai RIMS na mathangi budget adi ahenba fan fangani haina thajai fan phanglabasu aims dagi tatana fangani ministry of institute ani na institute asibo chakona na bagi damak khonari institute asina paikhliba thabak thorom khudimak ministry na kumli yangselli Minister of Health and Family Welfare Government of India RIMS ki sahi ki budget mamang sahi dagi sada 27.6 hengalakpada Nawai ba phongdo ki Central Government RIMS po sakona na ba hen ba meng thame panjin na bagi mong asi Northeast ki atop American College singi yang narubada RIMS na yamna fajaba hele institute asina thaba khudima yamna fasana faikali ana su mahna phongdo ki sahi khara ki matung RIMS asi khwadi ki faraba American College singi manung da sangane Health Minister na Bharat ki akak na ba Central Medical Institution taragane thoi khangatuna Critical Care Frame Management ki damak amadi Medical Institution sing aduna pangthoke ba thabak ki damak thagar ba phongdo ki Maduki manung da PGI Chandigarh RIMS Naikrim amadi AIMS ki Anuba Institute sujauke Health Ministry na Critical Care Block Center aunada basu sanction tawrake RIMS na ahen ba fund phanglakli amadi Institute asigi fund su wate hen Professor Esantana phongdoke COVID ki athing ba thukai duna Manipur University ki campus ta thawal songkre Malam sin batung na santuk tuna misimina kaya thogal liba COVID license asin state asida su tamthina sokalak padage
Lengang ating ba kamrom tamtun na layang hisarag asida Manipur University da dilenga ki ating ba madi SOP kaya asiba thawai tu ngasi University asigi center inari hall mamang ta thabal chong ba amadi isai nongwai ki thoram pang thokre aire hiram asigi matang di University asigi mairoi kharana pauche asida wakalak padagi pawmisin na satun hiyang sulubadasu ngasi department abagi freshers mate kamari lainana isai nongwai amadi thabal chong ba ki thoram pang thoklam ba thengna rakhe Hola tu telefon hairoi sing adusu social distancing amatang ngak COVID laichat laiter bagam lang tu na leramba thengna rakhe. Centenary hall gi akoi betal leramba hairoi sing da phangdor pagi matungina auke basaul khara asida. University ki tongan ba department gi freshers mate farewell university ki culture and program na chingba tharom ke ita tatana pangthuk tu na lakhe aire. Tharom sing asida hairoi sing na jagoi isai ki performance utba khakta na tana saisakwa khara su khautu isai sakhan ba fawba yauke. Marang-marang anchor na tragana hosting aduna tiliba miyamda social distancing ak nanda balaw thorak pul leirabasu mahiroy sing na thoina ngak na chatpagi mami tate isai nongmai ki thoram singa du loirba tungda hola sigi mamangda leiriba ahangba mafam asida speaker sin aduna music tharaga thabal chombagi thabaksu itattadana pangthogi aire asumna covid laizat ki ahum subu web ki safu kanna mayuk na baramna university asta larik tamba fawba online ki khuthangda tamnaraba matam asida thabal chongba jauna isai nongmai na singba Harau kumagi thoram sing pangthokpa asida university ki authority na su thingbagi mami dadre mamangai dadi freshers mate farewell na sing ba thoram sing asi magi department sing da afekwa asamba thoram amu oina pangthok na rambane adu bahau ki ba sahi khara asidagi di university ki centenary hall da asoba thoram amagum pangthok na ba hauragli university ki centenary hall da thoram amu pangthok ba basi tangai fatana university ki authority ki able lawduna pangthok na ribane Asigumba COVID ki yamna mi finding oiba matam masida university ki authority na matau karamna ayaba pithok libano haiba sisu asoba uhang amawaire asona Manipur ki khwai awang pathaki mahitam phamsang wariba university asida tamliba larik lesu hairaba mairoi sing asina phawba asigumba responsibility yaudaba thabak sing chatharak pasi yamna laibak thibane isai nongmai tawba matamda seat arrangement asingba semtok sadok tuna fana yamna social distancing hangnaba hona yarabasu Thabal chongba matamda matau karamna social distancing ga kadoribano asigama mathong hukdaba amadi matang matam chadaba thong sing asina laichadasi pagdangna sandorokna bagi masak uhelak loi ainingai leite masida sunatana asigamba thong ke university asigi campus manung da satharakpa asina taibang mahikol asigi thaganthana bagi jamna chawba masakam basu wari asigama matang matam chadaba amadi mathong hukdaba thong sing chatharakpa amadi chatharakna buhona badaleba kasigi intellectual ni aiduna leiriba University ki authority na biyang changda bhaibasi university asi khaktana tana khunai asigi oinasu yamna laibak thiba amani hana mai kai kya dagi phongdok narakle aribida content sing asigi mar oiba pau khara asi ba pau damjariba Manipur local news YouTube channel apati Facebook page asidagi yang video punabak pathaga sari channel asan tomda kanarabadi subscribe tawi dribasna subscribe tawira boloinana like and share tawu su kawi gana punamakpo amaga hana thaga sari